My biggest fear, number 2, was I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. My biggest fear, number 2, was cabsideeda labaadii ugu weyneedna waxay ahayd I won't be able to be a mother again. Mar dambe inaan hooyo noqon doonin. And that was quite devastating for me. Taasina waxay ii ahayd murugo. Devastate marna murugo lagu fasiri karaa, marna waxaa lagu fasiri karaa burburid. Waxayna ku xiran tahay qaabka jumlada ugu jirta markaas. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of known, fear of losing people, fear of losing help, money. That day I decided that I'm going to fight my fears. Maalintaasna waxaan go'aansaday inaan la dagaalamo cabsiyahayga. We all have fears. Dhammaanteen waxaan leenahay cabsiyo. Yani waxyaabaan ka cabsano. Fear of unknown. Cabsida laga cabsanaya waxaan la aqaanin. Fear of known. Cabsida laga cabsanaya wax la yaqaano. Fear of losing people. Cabsida laga cabsanaya in dad la waayo. Fear of losing health, money. Cabsida laga cabsanaya in la waayo caafimaad ama lacag. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. We are scared all the time. Mar walba waan baqaynaa. So I wrote down one by one all those fears. Waxaan mid mid u qoray cabsiyahaasoo dhan. One by one, mid mid. And I decided that I'm going to overcome these fears. Waxaana go'aansaday inaan ka guulaysan doono cabsiyadahan. One at a time. Halkii marba mid inaan ka guulaysto. One at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. You know what was my biggest fear? Ma ogtaa waxa uu ahaa cabsideedii ugu weyneed? Divorce. Furitaan. I couldn't stand this word. Uma adkaysan karin kelmadan. I couldn't stand this word. I was trying to cling onto this person who didn't want me anymore, but I said no.